cai ngaput tuh nih dadu atau apa? Cinawang undok totona. Cinawang cising tangkel lu gak sedok. Mengkengken tuh. Nah tuh kini apa warang gelah ngaturan kekiriman ke dadu. Mapan pengenikan yaji ditu jatuh karman gelah mempesengan Yadi Chandra Kirana nanging sejauh ini Chandra Kirana ada ben besek mempesengan galuh ajang nah yan kok gelah pangsing sangat ngenama binan-binan awinan daduo togok ini pindah ke bantang sewa mare Oh kentan. tahu anji ben besek nak serain apal Dan ciang apet tuh ada. Abesik togok mas makaput ban kalau saput menyi dekil. Ye kakek itu anjir pokok mas nak. Mulo yo. Ani ben besik makaput ban saput ngernyep. Tengahnya togok apa kan? Togok apa di tengah nih? Sing di orang-orang. Oh togok sing dari orang. Inggir ada dua gong mana di tiang uning. Sane rainon sana mangken jadi cokor dulu mereka. Kuala pengeras titine pangside Yadi Chandra Kirana makaran togok mas mapan gelas menawang terhan pejarakan buka je galuh ajang nak mula biasane ane cen ngerenep pengaput ni ane cen melah uling sisi sinah tu lakar rebut tu nah jani jalan rata asa kamu jalan Tuh gini ya sebenika. benar mula jani Puniki sabah-sabah jagakan meh ini sabah reng margi. Yeh, sajan tadi merawat gulem. Nah, kene san. Sebenapi. Pangsing kasep turmaning telat. Kapialang di jalan. Pangjak si dengal neka di do. Lancarani lingin ke. Oh, lingin kuda. Benar. Nah, Mama cinap-dap jadwal. Yang mata singingin. Oh, nah. jangan pamit. Mana kamu? Bang Amasar, Ini jarane berat saja. si pilin si bena. Jarane berat, pecut nih gede. Awak bedok meh, satu bisa nyelepet ya jarannya nyidahnya kenapa ya? Mana? Yang. Sing udiang tuh. Lambat kuda duwe ini. Tiang keni pejot. Kena sih. Keni. Nah kena gigit sing kengken. Balan kepiak. Dona adoh sing pesakit tuh. Kan kudu orang dijak sakit kan dijak aduh. Nah yong. Yen. Punapiang mangkin. Iki pun luyu pun. Lan do paksa jarane. Jadi sing paksa pocol masih pedalam ne mumpung tajak ide sang yang surya nya ama sana kamar dini. Yang sapunika bang yang tiang nongosin kuda duwe ngriki. Nah mama kuala melang da lumar na. Nge. Ya abi ananya si len nalang gelakar masana kamar. Ini boleh bang. Aduh. Pengman yang amah dini raga jaleh habian itu. Hah? Ada view apa aja. Jala asli ini gitu. Selo jakbet nasmi. Oh, lan.
Ane makejang pada dati jani. Angin subuh luung. Luung. Jadi ini ada tanah bang. Rago mengondok ini dengan laki ada tanah bang. Oh isin bang. Jadi, ne cincin umat ini. Ne luung bang. Jangan ngabas. Ngabas kan? Don itu banyak dari beberapa. Ini dubak, kamu lakukan. Itu apa numat? Hei, itu apa numat? Calon sing hadiah nih cuma kae. Jangan umat, sing kado nak umat ini. Apa tuh begini? Oke nanti. Nih balasan limona iwas nang. Jangan umat. Apa mati? Nih. Cicing ngencah no cangkin rumah gitu. Mau mesti makai alung oyong ya mau. Ngoyong di bete cuma. Nah. Hah? Aduh. Kan? Maduh jai. Ih mau lengah nih. Di lengah. Nyacing goreng bulu kacang menggoreng. Nak itu ori no bisa go ngoren. Terus dia masa mulu kacang saya lengis pedek tidak nih. Lengis apa ya saya kena goreng ya ya. Nih, ngeceng. Nih nyam goreng. Ada pemadok kan do, mata mesti. Mana? Siapa misi mata nih? Oh lebang no. Lebang do. Oh. Ini lebang sah. Oh nih goreng. Ah, goreng nyam. Iya. Gua aja, gua. Langan aja. Barang-barang nih. Kemarin ledek dari agung rau ya sekar. Nah, Dada beli kiol. Enggak. Mereren malu medar. Itu mana lu? Enggen. Jol. Wow. Mareren medal kentau ibu. Iya. Tuh ibu. Nenek man beli sedok nih, umah malu limau umah.
dek kentan. Sikati lagi gimu sebelum makan kena dengar dia. Dia milu je tuat ni dia nego. Tahu kan dia? Kek. Ini oleh non guru, sikatilah gigimu supaya bersih. Tahu? Oke, toh beli oren na. Oh, gitu kok. Kan kan dia. Mak. Subang di masikat. Ye. Sekat orang yang mengguru mesikat bang bersih, bersih dan mesikat. Dadi seng. Jajah kan dia. Sikatlah gigimu supaya bersih. Bersih, cara dadong. Atau pawak. Dadong bersih. Seng jadi toh paman. Nah, paman dadang. Jangan duit jadi paman diul. Kan itu yang saja kayu gelang. Ya dia sudah gelang wayang ini. Perempuan saja ada. Sakit walau paman yang kelawan yang bibi. Dua pesan nyelimurin kayu. Dua pesan nyelimurin kayu gelang. Itu mau kawin yang segar gitu kayu gelang. Tapi duit gelang wayang itu dipuri berarti malu. Karena ada dokter gelang wayang dipuri. Dimain pak madang. Tunas dikiul tunas. Mantiul gelang ada biji tingkat. Nanti dadang. Jahit. Ngomong pingat nu jah. Nih maro. Aduh. Nih maro makan bergizi dan. Jukut be. Be apa dah? Be apa? Be apa di sini paman? Ait, Jul. Misi be nomor mererot non. Be apa dana di dadap? Be nomor mererot. Benar? Be urut. Urutan ya, be urutan saja. Be urut. Nah, nanti misi be. Ya sabun iki wau becek. Men be apa biar paman? Balik-balik numun. Nah, tolek nak. Nah. Be sing tuyo. Apa be sing tuyo? Be alo. Be talo dan nak. Ha. Anu dia, be anu jabat kedes. Be apa? Kedes tabio. Aduh. Ada tabio dan nak yang di dia dulu aku. Nah, sekarang bibi masih ingatkan. Itu supaya paman kau setara melihat gelang. Man kayaknya nanti pamannya juga cuman. Nggih. Ratu dua aku istri. Salona ngopi jaulah merengsek jadi dia. Sama kemana yang dijang? Udah sebuah bangsawan masih. Sajo ji. Awak ni kau doyan ulam, angin di tiang. Mana di tiang ulam ni jadi dah perlu kau jaga. Tidong atur ji. Dia jelema dia. Bisa dia lunas baik. Petawang kita tuh nak matur menggerak genap. Yang sop masalah ya. Yang sop konen sop belala. Bandit merah. Go. Paman Pior. Luang nasi kesipe. Ya liu narbe na cacengan pasangnya. Yang sampun tamal ke tabio mati cacing ni. Lala udah kio lala. Awak demen matur didong. Bang tawar rasan. Pagi nyamon di Amet. Terus alah. Raga menyamo bang dek. Do. Bang tawar rasane. Lemo demen matur didong. Nayul. Pangwang malu di pono na liu depe ke pangwang. Amat ke bos bubur. Jembe goreng. Nih, take yude sing bang jane juang ben. Lemo pongah tuari. Yang meninggi keren lagi. Dadi akti masih beli kiol. Kengken ada kengken. Apa kegiatan tabio kan ama? Ye. Paman. Audio puniki wantah hasil editing saking Kelana Channel. Durus subscribe ring channel Titiang Kelana Channel. Matur suksema. Benar saya
nasenipun. Tuh. Lalah kan dimungut dia. Jangan tak kau jadi jojang ji. Dijo jang paman pesan. Dijo ngejang beli dijo. Ya apa di jojang jai? Dijo jang paman. Dia sing resep omong. Ratu Betaro sira Juwana sen. Weh, Kalau wastonas Beli abang aku, beli abang aku. Ratu Betaro sira Juwana sen di adi kau nasi jare madang singe Betaro. jang. Aku waston jang. Aduh. Amit. Kadung panas di tiang. Ratu Betaro. Sira Juwana sen di tiang. Di tiang nasi jare singe Betaro. Sejelek-jelek ibun. Mangno di tiang nampadan. Pangkawan. Sengkala. Ya. Ada yang mau batik. Bilang aja. Batik. Hah? Batik. Adi mau batik? Ada. Jelek-jelek di mana bakal mangan apa? Sejelek-jelek di tiang. Bang nane pun apa dah kita nak ke wasona. Ada. Betaro mau batik niko. Oh. Stop Betaro. Ratu Betaro. Sira Juwana sen di tiang. Engkana. Ratu Betaro. Sejelek-jelek di tiang. Mana ni pun nampadan. Sejelek-jelek di tiang mana ni pun nampadan. Iya ni punnya. Jasingnya. Betaro tanya yo. Jadi sisingnya. Tahu. Oh, ada orang. Ya. Iya sepuniko. Kalau mau cokore wo. Mereka ke pono. Sekar, iring-iring di dua gong ke pono. Di dia jagi mereka demun. Abi akan edangin serahino ical. Mana pangeh nih dia maling pisan. Banyak. Pangeh. Siro, rusak asik niko. Binya pian tepuk maling itu mau takon bejak mati ya aneh. Mau nih jengah bahasa mai. Cak mau. Baik. Bedak pasang jarane medam ya. Wih, amah aja no kacang na dini pak. Lah don-donit lah mah do. Patah. Baik. Ini yang lah habian ini. Nyin kaden. Meja Jangan abut nang lah pasti sadang lah nih. Abut si kacang ini. Lalalan. Biun nebet lah hancang maronot. Kacang. Ah, lalan. Aduh, jero. Nawa ka diang jero. Aduh, nawa ka boleh. Aduh, tiang tan uning kira ko eh. Segunik. Maafkan. Maafkan apa? Maafkan aku Pak Raden. Wah. Waduh. Maafkan dulu. Ada. Betul.
Ah, si mangaro. Jangan pakai semangat ayo amat aja betul. Wah, Duagung di tiang tegolo. Duagung. Di tiang tegolo. yung keluar rumah dah. Jadi, mana kata saja yang sama dia anak. Hei. Kekek kena jeruk ni. Jeruk ni membalau ke ni. Panas pasal dia ya nak biar jeruk ni kita pakai kiasan ni. Aduh panas. Aduh, keles-kelesan iki numun kelesan. Nah, kengkeng aja mau mas. Los pal. Hei, Makin temen. makin kekek. Udah bagus. Tuh, ada bang lo. Udah bagus aeng. Kumis nyempang. Duh. Ya. Dereng jantan kemana hantu yang napi awan ang iwang ipun nih awinan saso ipun kejar Ada dan ini cang urus jenang kiranas gitu. Man, usah ngasih ke dia. Aku nabi Itiang dah kenang ini ipun serang kali. iwang ipun ini banget nasa yang sampun iwang yang do padang pedileh ya Boleh yoi. eh Lah apian dia ngebubut tuh. Ada na ibane pengano kai. Apian itu. Acang dia don ini kan telah. Apa ngama? Gudeng lebang jarak. Apian dia. Murah kita. Apa nggih? udah sampun pacah reng jaran Sengat taruh jang dua kiel. Enggak. Kamu Ya gini, timpal jeruk ni meriki. napi Usah ngasih abian dia meriki ngerebang dokar. Iya. Dokar. yang wing kadi punika sampun ada kemana hantu yang Sabun api. yang kade yukti sapunika agang iwang ipun napi mentemangane makin sejabo banget yang lunas mangga jerone ledang ngampuro yang Aduh, tangan dia ring jerone. Yang dan jerone ini bagus nih rau. Padam niki jago niki ke kali. Tangan nih panas basah. Bang dia ngomong di kopli. Bang dia jerone ini di kopli ya. Terima kasih nih. Ya. Terima kasih dan abian penyang. Emang apa niki? Penyang bubur petnya layak pasang ikun ni malih. Jarang jerone layak pasang ni malih beri bakdo angon nih. Tidak mengenap orang juga. ten weh di tiang pun malih Tiang. sing kaset Nggih. ini cuma mak jarane Nggih. Nggih. Yo. Jani maro sitang yang jalan. ini mana Kian misi nyetop nih. Paung sap di tiang. Mangkin wendan ake ni tiang ring jerone. nah ada kan ngandak-ngandak lampah Sanduk jerone ngide kepler ni tiang. Sampun bang ni tiang. Menyambungkur panggil ring margi ni mandu nendan dandruk. Ciro dadon ni jerone niki sarang tiga. Jagi lungo kijo. Ciro pesengan jerone niki. Keng maki jerone. pang pedas nawang manipuan pangsing yen salah metakon Nggih. ni mekejang uling kauripan maka dadwo ni parakan ni bedo besi aja ni kenyat Oh, sakit. igangsa kalau ni apal ni pang dawang
Sira Raden Inu Kertapati misadi lakar kede praya ngalih ia di Candra Kirana. aduh Duagung. Kayaknya dap. Mama kawan pakai nomor Duagung. Kayaknya bina dapnya. Sekar Duagung, sekar. Duagung sekar. Duagung. Sekar itu Duagung. Itu Duagung sekar. Tak. Aduh Duagung. Kayaknya paman dap. Itu Duagung putra saking goreng boleh ngelintang mereka. Aduh, berapi hati dia panggil. Aduh, matur ayo aduh. Iya. Udah sekarang Aduh. paman. Matu dari Aduh, berapi hati dia panggil. Aduh. Ini kodap sabun niki ini ke. Sekali atur iti ada wak pelungu cokorewo. Jen di tiang sonda sabun niko. Bener. Serakino abiane cal niko di tiang sarangipun saredadap. Sampun keniang di tiang maling Nggih. Sampun tak kembun hilang. Jadi mang paman. Sampun laip malih. Puniki ini ke tegul di tiang sumangin di tiang nengendan. Bener. Di sampun bang tiang ide kepelihan. Ambil kuda kan dan di sampun mengaring kuda wau di tiang wendan manah di tiang nake neng. Mangke nengendan di tiang. Akeng napi dah doas neng jerone sarang tiga. Siro besi yang jerone. Jagi lungo kijo niki benyang bungkur panggih marah nendan danro. Dua dia bibi. Man kayaknya nanda. Napang cai nawang. Gelak ajak onyang ajak lu. Gelak kuli di koripat. Korepan. Besengan gelak sing jadolen. Raden Inu Kereta Api. Ini kena cino. Raden Inu kereta kuping susah. Raden Inu kereta api orang. Asa pun dikira dulu Agung. Nah, Pak Cinawang, gelah putra uli korepan, peseng gelah. Inu Kertapati bakal kemo ke Puridao. Inge rakan paling ngucuk koreo, inge patut. Gelah bakal ngalih aden gelah Candra Kirana. Suat cekak sepun niko, penapi angin dia. Doa sampun, sandoring dhuwur kuda nem. Sampun ngilingin kuda kemembawasan. Aduh, Agung. Dah. Wih. Gusti. Aduh, alah. Ingin gelo Ingin. Itu Duagung Putra. Duagung putranya. Yakin kau udah merek itu Duagung Putra Raden Inu kereta api. Itu Duagung Putra saking gorepan. Men kengken ido. Boleh lintang meri. Ido man simpang. Ratu Duagung istri ko dewa dan boleh. Angkel ring ido irako. Saling itu gelah bakal masak. Tadi rasa petunjuk gelah koraja bakal man. Kene coba dua ke paman dadap kelawan ini. Sampunang mengah mari sel-sel deweipun di tiang awanan tangkil. Ido irako sampun rauh ring bencingah puridone pacang nangkil. Sampun orang Puridao. Oh dah. Meratu. Makin sapuniki mana di tiang. Ido biang tualon palungu cukuriwo pacang nyantenang inek linan cukuri dewo. Ring sumeneo kayu nido wenten pengedut malih ngeruruh cukuri dewo. Raso nenten sido atut di tiang ngemit ke dewo riki. Makin ledangan iring megingsir malih atuh aku. Ponok kan sampun abjang Yang tuyal pang sing ado lad-lad anu. Tuyal di tiang. Dah, apen cikiul busana nido duduk. Inge. Yang udah dadi neraku kini gelah nyenang mai keberdepan. Duagung. Sampai walo. Pangide gelah kekeneng pama. Ya dia sembuh kekini yang pamarkan gelah uli lawan. Sertatonya bakal pulang kurang lapang. Dan paman kani ngiringan gelah ide-ide semua. Sampunang sumeneo Ratu Duagung. Di tiang melemah ring mereja pada meduwe wiguna ring dheweke punika pacang angin di tiang perabot ngerarah pengupo jiwa pemekas ngerarah kang cukuri dewa rayunan. Yul dap. Yo aku nyaman sih makelau yo. Busano sampun sami riki. Man kijone nyanyi. Iring-iring di tiang uning ring gegelang nak kandrun. Kepernah hajin cukuri dewa saneng amel jagate.
mereka nyujur riyen kuantan sampunan ngeraris ngepuriang ditiang nyelak yen riyen kewentanan Jalan bapak. Iring